Reka nizere ko ibintu bikomeje kumera neza cyane muri rusange. Wowe udahwema gukora subscribe, like, share ndetse na comment mu biganiro bya Isegonda TV. N'amakuru yo hanze y'ikibuga tugiye kuba turebera hamwe muri rusange. Nakumiro nakaga nagahuma munwa ibingibi byo kubivuga ku mukino wahuzaga ikipe ya Tanzania cyangwa se Taifa Stars ndetse n'ikipe ya Nigeria. Ni mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika. Ahangaha haje kubamo amabara agahuma munwa cyangwa se uvuge agahuma munwa bitewe nuko ubivuga, ariko uko ndi kubikubwira nanjye nifashe ku myanya ndanga kumirwa. Iyi kipe ya Tanzania ubwo yatsindaga ikipe ya Nigeria igitego kimwe ku busa, igitego cy'umusore bamwita Simon Musufa. Ikipe rero ubwo barageze ku nota 88 byaje rero abasore b'abana babita aba ball boy cyangwa se abana baturagura imipira baje kuba bafata imipira igera mu 10 yose bayijugunya mu kibuga kugira ngo batinze iminota muri rusange, kuko ikipe yabo ya Taifa Stars yari yamaze gutsinda. Maze umusifuzi wari uyoboye uno mukino abibonye nta kindi yakoze uretse gufata ababana cyangwa se aba ball boy akaba yabahereza cyangwa se akabohereza hanze, akababwira ati mwe mugende musoke hano kuko ibyo muri gukora ntabwo ari ibya hano. Ati rero musoke mureke kuguma kudukerereza muri rusange. Ahita rero abana ababasohora mu kibuga. Ngayo rero bari gushakira kugira ngo barebe ko ikipe yabo yatsinda yakwitwara neza imbere y'ikipe ya Nigeria muri imikino yo gushaka itike gikombe cy'Afrika. Bari kumwe rero na Nigeria, bari kumwe na Uganda ndetse bakomeje kugerageza ngo barebe ko byakomeza kugenda neza cyane. Iyindi nkuru nakubwira y'agahuma munwa cyangwa se yakumiro ni mu gihugu cya Ghana. Igihugu cya Ghana habayemo agashya naho n'amakuru yo hanze y'ikibuga mukomeje gukurikirana. Ubundi mu gihugu cya Ghana habayemo agashya ubwo rero hari gukinwa umukino, hari gukinwa imikino ya shampiyona. Byaje kuba rero agaterera nzamba mu imikino y'abari na abategarugori. Umutoza w'ikipe imwe hariya muri Ghana aza kuba afata umusifuzi aramukubita mukura amajimbiri, amukura amajigo, anyeganyeza amenyo, byose urwasa yararwasamura. Birangira rero birangira uyu umusifuzi akubiswe urwasaya arugize. Uyu mutoza rero yakubise umusifuzi bikabije, bamwita Kubiri, bakaba ari umutoza w'ikipe bita ngo ni Tiumba Women Football Club, aho kuri ubu ngubu rero ari mu maboko ya polisi nyuma yo gukubita akanakomeretsa umusifuzi Mohamed Sakina Nasala mu mukino wa shampiyona y'abagore. Uyu musifuzi rero akaba ari kuvurirwa mu bitaro bya kaminuza bya Tamale nyuma yo gukubitwa n'uyu umutoza muri rusange. Ngayo rero amakuru agenda avugwa yo hanze y'ikibuga.